Ako imaš osjećaj da si crna ovca u svojoj porodici, da ti nešto fali, da nešto ne štima i da prosto ne pripadaš tu gde jesi, onda je ovaj video za tebe. Ovaj video snimam u želji da se obratim konkretno tebi i da ti kažem da je dosta bilo i da je zaista vreme da preokreneš svoj život. Želim da počnem nekako da malo možda i oštrije govorim jer mi je zaista jako važno da ova rečenica i da ovaj video dopre do tebe. Vidi, na ovom svijetu imamo dakle dobro i zlo, jel tako? Potrebno je da se što više dobrih ljudi osvesti, da uđe u svoju moć kako bismo napravili neku razliku na ovom svijetu. Ti nemaš više jednostavno luksuza da budeš tu gde jesi, a taj osjećaj da nešto ne štima, da ti ne pripadaš u svom okruženju, da si crna ovca, da si hipersenzitivna, to ne znači da tebi nešto fali i da ti treba da se uklopiš sa ostalima, da budeš kao ono kada šišaju ogradu, jel te? To je upravo suprotno. Osobe koje su hipersenzitivne, koje su toliko i emotivne, mogu da osjete tuđe energije, oni su lideri ovog današnjeg vremena. Lideri, mentori, guruji. I naravno da drugi ljudi su možda i ljubomorni i žele da te spuste i da ti objasne kako ti nisi normalna, kako to što ti želiš i što maštaš nije normalno, nije realno, ali nemoj da slušaš njih, jer zapitaj se da li su oni tamo gde ti želiš da budeš. Nisu. Sa razlogom si u tom nekom okruženju gde možda ne pripadaš baš zato što ti treba da budeš svetionik drugima, ali ti ne možeš biti svetionik drugima sve dok pristaješ da te šišaju i da jednostavno se uklopiš u taj standard gde ne pripadaš. I taj osjećaj da si crna ovca jeste istina jer jesi crna ovca, ali ne u onom smislu crna ovca da je to nešto negativno, već pozitivno. Razlikuješ se zato što si ti prva osoba možda u svojoj porodici, u svom okruženju koja treba i mora da uradi nešto drugačije. I naravno da osjećaš se nesrećno i da jednostavno vidiš da ti neki poslovi, neki koji svi drugi obavljaju i te neki prosečan život mediokriteta, bez vređanja, jednostavno se ti tu ne uklapaš se sa razlogom. Zato što je tvoja misija veća i zato što ti moraš da uđeš u tu svoju moć i da živiš tu svoju misiju ako želiš da budeš srećna. Taj osjećaj koji imaš u sebi da nešto nije kako treba, da život koji živiš nije tvoj, da ne pripadaš tu gde jesi, veruj mi da te taj osjećaj ne laže. Uvek veruj sebi, ne moraš da veruješ meni. Ja te samo podsjećam na tvoju intuiciju. Ja te podsjećam na poziv tvoje duše koja ti sve vreme govori: hej čoveče, probudi se, mi ne možemo ovako da živimo, ovaj život nije za tebe. I ona kuca i na sve načine te tera da se probudiš. Jednostavno ti ne smeš više da spavaš. Mi moramo da probudimo zaista ljude koji su se uspavali, koji nisu ušli u svoju moć, a mogu da promene zaista i svet i ljude oko sebe i da na neki način utiču pozitivno na ovu planetu. Zato te zaista ovim videom onako želim da te nekako trgnem ovom porukom, da shvatiš da sve to što osjećaš, čak i ako je u pitanju anksioznost, čak pogotovo ako je anksioznost. Osjećaš anksioznost zato što, naravno, ja nisam nikakvo stručno lice, sve što govorim iz svog iskustva, to su savjeti koje ja dajem iz svog iskustva, ograđujem se od toga da dajem bilo kome, bilo kakve dijagnoze i stručne savjete, uvek se konsultuj sa stručnjakom, ali iz iskustva znam da anksioznost može biti čak pokazatelj da nešto ne štima upravo u tom tvom okruženju jer si ti za nešto više. Ne za nešto niže, ne da si ti nesposobna, ne da si hipersenzitivna u negativnom smislu, već u pozitivnom smislu. Da ti i jesi za nešto više, da si ti lider svojeg okruženja. I moraš da uđeš u tu svoju moć, u svoju svrhu. Jedini način da budeš srećna, zaista, jedini način da budeš srećna je da živiš svoju svrhu. A ne možeš da živiš svoju svrhu sve dok se trudiš da se svima svidiš, da budeš ista kao i svi drugi, jer većina ljudi ne živi svoju svrhu. Zato ti moraš da se razlikuješ. I to je cena koju ćeš platiti. Ali ja ti garantujem da je život kojim ćeš živjeti mnogo bolje nego bilo što si mogla da zamisliš. Život koji ima svrhu, koji je svrsishodan, je mnogo bolji od bilo čega što možeš i da zamisliš. Ok? Znači, zapitaj se
šta mi govori moja intuicija, šta mi govore te intuitivne poruke, šta ne štima u mom životu, čemu moram da kažem ne. I ta cena koju ćeš platiti u smislu da će možda neki ljudi otići iz svog života, neka je, ali taj doprinos koji ćeš dati svetu je mnogo veći. I ja znam da ti u sebi imaš tu snagu da sve to podneseš. Imaš snagu za tu transformaciju i za promjenu i ja te molim da kreneš tim putem jer mi ostali čekamo na tvoje talente. Da li me razumiješ? Mi čekamo na tvoje talente i nemoj da dozvoliš da ljudi koji su mnogo manje vrijedni, koji su zli, koji su pokvareni, da oni uđu u svoju moć i da oni vladaju svijetom, već zaista moramo više probuditi dobrih ljudi, da oni uđu u svoju svrhu i u svoju intuiciju, u svoju moć i da žive poziv svoje duše jer će oni promijeniti svijet. A ja verujem da ako ovaj video stigao do tebe, da si ti jedna od njih i da nije slučajno ovaj video došao do tebe. Ja neću staviti nikakve hashtagove ili kako već ide, nemam pojma. Vidjet ćemo baš dok će stići ovaj video, ali zaista te pozivam da ovu poruku primiš i prihvatiš kao svoju i da te podstakne na akciju, što je zapravo ono što je najbitnije.